so very much. Thank you so much for understanding. Thank you so much, Baba. Thank you so much. In this point in time, in this pressing time, we were so desperate to hear the word of the Lord. uThixo seyithethile, uThixo seyenzile, uThixo futhi usasebenza nangoku. After the prophetic word that was declared, sesathunywa to the destiny. Namhlanje, please, ladies and gentlemen, allow me to introduce to you indoda kaThixo evuswe ngelixesha, even nasekukhuleni kwayo, to preach the undiluted word of God. Please, cela sikhwabe izandla zethu kakhulu as it comes in the name of Jesus Christ. Ubaba uBishop Sikhali, all the way from Richards Bay. Angibonge igama lenkosi. Angibambe ngazombili ngibingelele abafundisi bonke Fivefold Ministry ekhona, ngibingelele otata abakhulu, mama abakhulu, sibingelele umphathi walombono, sibingelele bonke abefundisi abangasuki la Port Elizabeth, abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngisahleli lapha, I feel ukuthi there are a lot of things I'm learning from abafundisi bezalanga phambili. Asho ngathi hayi ixesha loshaba. So ngiyaxolisa kakhulu ukuthi iprogram ingangivumeli ukuthi ngilalele bonke abafundisi isiciko sikaNkulunkulu. Angisiyena umuntu ofika endaweni ejahe ukuhamba. Another thing that I should thank God for ile eyokuthi abefundisi embraces umuntu onento uThixo ayibeke kuye. Asinibonge befundisi, yabona inhliziyo yami yakhala nje ukuthi isikhathi savele sabasifushane, kanti abantu abahlala naye nabamsupportayo usisibuli inina. And we are so blessed to have you. Mina, I may be a person ambiza ngotata because uma uNkulunkulu embuyisela enkosini waye kanye nami. But more than that, abantu ahlala nabo njalo, nabantu abamukela umbono wakhe, yinina befundisi. Ngiyacela sike sishaye ihlombe, sishayela abafundisi. Inhliziyo yami siphazamisekile ngomyalezo uNkulunkulu awukhulume ngobaba esuka eJoburg, ukuthi uNkulunkulu usibheka kanjena njengabafundisi, ukuthi sesizithathele nje thina wonke umsebenzi wasawuthathele ezandleni zethu, asisena ndaba noNkulunkulu. You know, ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma lawo mazwi, ngizoba mfishane kakhulu, I'll just go. Mhlambe kufanele ngikusho because ixesha nyana ngisenkosini full time 35 years in full time in the ministry. So uyabona ukuthi akusekhona nje ukuthi mhlambe ngikhuluma ngoba ngithanda ukukhuluma. But sikulele yaxesha ku Revelations chapter number 3 verse number 20, la khona uJesu ethetha ethi ngimi ngasemnyango ngiyanqonqotha. uJesu umnikazi webandla ume ngaphandle ufuna ukungena
sengazathi thina is business as usual. And ayikho into engalunga engaphandle. Ngxelehekile. I don't know ngikhuluma isiXhosa right? Ngilimele ukuthi uNkulunkulu akhulume kanjeyana ngenciko yakhe ukuthi sesiyazenzela usibizile wasinikeza responsibility kodwa siyazenzela ngifisa sengathi singama ngenyawo sike sikhuleke nje siphakamise izandla sithi Nkosi sibuyisele kuwe asenzanga kahle sibuyisele kuwe sithi ngene ebandleni lakho elakho lelibandla abakho lababantu elakho lelibandla ake sithandaze sonke egameni lika Kristu Jesu Nkosi ophilayo phakade naphakade sithobile baba phambi kwakho ngoba akekho onjengawe singenze lutho ngaphandle kwakho wena wasidalayo asizidalanga thina singabakho wena osibizile wasibizela kulomsebenzi baba wethu onamandla wonke siza njengezinceku zakho sithi sixolele baba sixolele Nkosi yasezulwini sixolele wena owasisindisayo wafa esiphambanweni wachithela lakhe igazi sixolele sibuyisele endaweni osifuna sikuyo baba wethu onamandla wonke let the blood of Jesus wash our mind, our soul, our spirits and our body ngegama lika Jesu Kristu inhliziyo yethu iza kuwe sigcwele ukuthuthumela nokwesaba baba wethu onamandla siyakuba yini ngaphandle kwakho siyakuba yini ngene ebandleni lakho ulawule ngene ebandleni lakho uthathe indawo yakho ngene ebandleni lakho wenze into oyithandayo ngegama lika Jesu we honor you we bless you we glorify you wena wedwa okwazi ukususa izono wena wedwa okwazi ukuhlanza ingqondo wena wedwa okwazi ukuhlanza izandla zethu baba wethu onamandla we give you glory we give you praise we give you honor thatha lonke kudumo njengoNkulunkulu in Jesus name come on asishaya izandla kakhulu uma sizivuma uthembekile ulungile ukuba sithethelele asixolele kukho konke thank you Jesus ake sivule incwadi yendumiso amahubo angithi kusho njalo kuthiwa indumiso yes chapter number 24 ngiyabonga kakhulu mfundisi Langa for the time ngiyabonga kakhulu amahubo 24 we're starting from verse number 1 the King of glory entering Zion a psalm of David. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For he
had founded upon it the seas and established it upon the floods. Who shall ascend into the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? He that hath a clean heart and a clean hands and a pure heart, and hath not lifted up his soul into vanity, nor sown deceitful. He that receiveth the blessing, he shall receive the blessing from the Lord, and righteousness from God of his salvation. This is the generation of them that seek him and seek his face. O Jacob, Selah. Lelia gama lithi Selah lisho the end of the song. Lift up your hands, and ye gates, and lift ye, and be ye lifted up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Incwadi yamahubo, the book of Psalms, incwadi eveza ubukhulu bukaNkulunkulu, iveza umusa wakhe, iveza ukuthi even uma enza umsebenzi noma sewenzile umsebenzi wokusindisa, the church has to respond with praise and worship. Now, uma uzibheka lencwadi kuthiwa ibhalwe ababhali abaningi. Kukhona abanye ababhale amanye amaculo esingacabanga ukuthi bake bacula like Moses. Ukona amanye amaculo abhalwe Moses, and we know very well ukuthi uMoses, he was from umndeni ohlabelelayo, umndeni weculo. Ngiyakhumbula uma beqeda ukuwela ulwandle luvuleka, iBhayibheli lithi uMary wakhipha isigubhu sakhe wayesehlabelela wathi uJehova makabongwe ngoba ihashi nenkweli ukuphonse olwandle. He was from a musical family, but more than that, khona amanye abhalwe abokhora nabo amadodana kaAsaf namadodana kaKhora akhona nawo kuwo lamahubo, the leaders, the music leaders ababekade behlabelela phambi kwe-great leader ekuthiwa uMoses. Ngiyakhumbula ukuthi bake bahlabelela until bangenwa umoya owangena uSathane, bacabanga ukuthi they are greater than the servants of God. Basebeze bethi nathi uNkulunkulu usibizile, and kuthiwa they died in the altar, and kwavuleka bangcwatshwa in the altar, because nobody is greater than the one who is called. And enye izinto okufanele zirestore ebandleni ukuthi umuntu obiziwe
ubekwa uNkulunkulu in the level where only him stands. So now bathi sebehlabelela bezibona inkazimulo yehla phezukwabo bacabanga ukuthi it's all by them and it's all by through them, kanti babengazi ukuthi baphiwe nje ukuthi bahlabelele kuvuleke amazulu so that God will come down and change situations. So nabo khona amaculo abawabhalile kodwa futhi kukhona amanye okuthiwa abhalo Solomon, which is the son of David. Wayengaba yini uSolomon ekhula endlini la kuhlatshelelwa khona ingoma angabi nayo? But more than that, bazalwane, kukhona amahubo noma ama-psalms, indumiso ezibhalwe uDavid ubekade uma edlula kuyimeko a-experience umusa nesandla sikaNkulunkulu avele abhale ingoma, ngoba more of these songs aculwa because of situations. Ubakwazi ukuthi mawulalela ingoma ayivele emlonyeni womuntu kodwa ivela endaweni la umuntu adlule khona. Ngingakhuluma futhi niyofunda kule ncwadi yamahubo kaMpostoli Andile. One of the things is that thina, especially the Africans, uma kuukuthi izinto ihamba kahle siyahlabelela, uma kuukuthi sicindezelekile siyahlabelela, uma kuukuthi sifelwe siyahlabelela, noma sesisindisiwe experience the great salvation of God siyahlabelela. Ingakho omunye umuzwa ethi hlengiwe limnandi lelizwi, hlengiwe ngegazi lemvana, sihlengiwe ngomusa nangothando, sangenziwe ngaba umntwana. Because uma se-experience the salvation upon our lives, asigcini nje ngokuthi baba siyabonga, sigcina ngokuthi I feel like singing and my voice is failing me. But you know, with David, kuwo wonke amaculo awabhala kukhona njengehubo isahluko 51 uzothola lapho ke ehlabelela emva kokwenza isono esibi sokulala nomkamuntu. Kuthiwa mayisefikile umprofeti wathi yeah kukhona indoda enezimvu eziningi kodwa ihlabe imvu yomuntu onemvu eyodwa. Kuthiwa wathi uDavid ufanele abulawe lowo. Wasukuma umprofeti wathi uwe uthathe umfazi kaUriya enaye yena yedwa, wena unabafazi abaningi. Wahlabelela ihubo 51 wathi ngaza ngimubumame wangithabatha esonweni. Hayi kodwa nisekhona bazalwane, ngoba noma sifuna uxolelwa we see kuthi angimemezele nje ukuthi noma ngabe udlula kuphi isikhathi, don't lose the song. Ungalahlekelwa iculo, ungavumeli abantu bahambe phezu kwakho baze bathathe neculo emoyeni wakho. Sing. Engathi ungathi into setuzana ukuthi noma uyakhala kodwa hlabelela, noma abantu bemngile bakushiya kodwa hlabelela, noma izinto ingenzeki ngendlela okholwa nobona ngazo kodwa ungalidedeli iculo. Sing. Wazi kodwa ngithi sing, qhubeka sing, noma izinto zizimbi sing, izinto ayihlangani sing. David was a singer.
David was a singer. But you know, kuwo wonke amaculo, come on, sit a little bit. Kuwo wonke amaculo uDavid awaculile kukhona lawa abizwa ngokuthiwa ama-messianic psalms, amaculo acula ngomesiya. You see, yamana uzofika, especially maning kodwa uma uzofika ku chapter number 22 uzothola chapter number 22 ku Psalms ekhuluma ngokuthi it's uthi Psalm chapter 20 uthi my God, why hast thou forsaken me? Kubathi ke abafundayo ngiyavala khona manje ngiyavala kubathi abafundayo wathi ephethe i-instrument yakhe wanyukela entabeni yaseGolgotha 800 years before uJesu azalwe. Wathi mayemi laphayana wayesehlabelela ngento eyayizoshiya uYesu uma esefika. It was revelational. Kwakuyisambulo. Simuswa uJesu engakafiki esiphambanweni. Awu ngiyalizwa iPhasika manje. Ngiyalizwa iPhasika liyavunguza. Engakafiki uJesu esiphambanweni more than 800 years. Simuswa ethi uNkulunkulu wami ungishiyelane na, because these psalms akhuluma ngomesiya. But uma uya ku chapter number 23 uveza ukuthi awukwazi ukufika in the valley kanti awuqalanga esiphambanweni. In other words, uthi siqale esiphambanweni la khona sithi ungasishiyi inkosi. Kodwa uma sesehla siza in the valley sifika sesinomalusi, because ngeke usurvive in the valley without the shepherd. Kodwa ngakhuluma bazalwane, ingakho esethi uJehova ungumalusi wami angiyikweswela, uyangilalisa emadlelweni ahlaza, uyangiyisa emanzini okuphumula. Kodwa ngisekhona bazalwane, ubuyisa umphefumulo wami ngenxa yegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabo ubi ngoba yena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza wendlala itafula ebusweni bami phambi kwezitha zami. Thobeni ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachichima. Impela obuhle nomusa. I wish igqebeha ingamemeza uYehova ithi noma ngingaba njena kodwa impela surely goodness and mercy shall follow me all the days. I will dwell in the house of the Lord. Come what may, I will dwell in the house of the Lord. Come what may. Noma ngagcwala amagwirha, kodwa I will dwell. Noma abantu sebethwala, but I will dwell of the Lord forever and ever and ever and ever and ever and ever. Sihlose tuzanoti sihleli la endlini kaThixo, sihleli in his presence.
Hosana uyohlala esihlalweni ophilayo phakade naphakade esandleni sakhe kunamandla negunya. We started in Golgotha and we came down into the valley and we experienced walking with the shepherd. But uthi umasila umasilokhu sila kuyiveli esigodini kukhona into esilindele, khona into esilindele. Abesethi abesezoqala uchapter number 24 athi umhlaba ungokaYehova nokugcwala kwawo, athi izwe nabakhileyo kulo, athi ngokuba wawusekela phezu kwezilwandle wawumisa phezu kwemifula. Uthi noma sekwenzile lokho kodwa there is a question kwabaphilayo, ubani oyawukhuphukela entabeni kaJehova engcwele na? You see, when you look at that verse, it speaks of the rapture. Ukuhlwithwa kwebandla. Leya verse ikhuluma ngokuthi asipheleli la, sinomelusi la, kodwa asipheleli la, kukhona la isiya khona. Ubani oyawukhuphukela? It speaks of the rapture. I know ukuthi insindiso ihamba in 3 dimensions. Nisekhona bazalwane. It goes in 3 dimensions. There is insindiso kusukela ngo1980, it was October when I was saved. Ingenza ngingene kuRomans chapter number 10, verse number 8, verse number 10, verse number 9 and 10. La khona lithi umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo bese kuba ukusindiswa. Akusiyona yonke into siyambonga uNkulunkulu ngecawe, kodwa icawe ayikwazi ukuzala umuntu kabusha. Kodwa nisekhona. Now uma sekuyilesi sikhathi, after 45 years since I was saved, I can look back to October 1980. I was saved. Angazi salikhumbula ilanga wasindiswa ngalo. Angazi uyakhumbula umusa ilanga wahanjelwa ngalo. I still remember ukuthi angazi Nkosi ngabe ngikuphi, angazi Nkosi ngabe ngenzani ukuba uzamphulanga ngaleli yalanga. But if we look at chapter at incwadi yabaseKorinte, I think it's chapter number 1, lithi iBhayibheli izwi lesiphambano liwubula kwababhubhayo kodwa kithi esisindiso. Come on. Now insindiso number 1, it was an event, yes, ngolanga owamamkela ngalo, kodwa usuku nosuku I am in the process of being saved. Ngashumela bazalwane ngendlela engifila ngayo namhlanje. Uma ungibona isimo sizimbi, ungibona ngivuka kusasa, ubokwazi ukuthi I'm still in the process. Ngisengakhuluma kodwa ake ngikhulume, nobody is perfect here. Akekho umuntu perfect la, kodwa siyayibonga insindiso ngoba yona perfect ayinayo nje iadve, kodwa in a process. Isandleleni ngiyahamba. But ayigcini ngokuthi ngilokho
lokhu ngihamba ngithi ngisindisiwe, because this one number 2 a process is ilento okuthiwa sanctification. I'm being sanctified each and every day. Ngemicabango ngicabanga kabi, uyabona ngendlela eziningi kukhona indlela izinto engizenza ngayo, kodwa I'm being sanctified. Ngibuyela kuye ngithi Nkosi ngihlanze emoyeni wami, because ngisasendleleni kodwa ngisekhona. But more than that, uma uzobuka incwadi kaMatthew chapter number 24 verse number 13, abesethi bonke abakhuthazela bayakusindiswa. Selikhuluma ke lapho nge-total deliverance, la khona abasemathuneni bezovuka, abagulayo kuzophela ukugula mhla uJesu ethatha over. Can you touch somebody and say he is about to take over? Abesethi umlobi wencwadi kaThessalonike chapter number 4 verse number, athi angithandi ningabe nakwazi ngabalalayo, ngoba bonke abalale bekuKristu bayovuka. Abesethi kokhala icilongo nephimbo lengelosi enkulu, bonke abalale bekuye bayovuswa kuqala, bese kuthi thina esobe sisaphila we will be raptured. Atshela ukuthi siyahamba manje umhlaba ukaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhele ngokuba yena ubani oyonyukela. Bese lisho lezinto eziwu2, ilo onezandla, come on, onezandla nenhliziyo. In other words, akuhlanzeke in and out. Izulu lindele uhlobo lwabazalwane abapure in and out. Lokoroboshana moyingcwele ngisize kule mzuzu emibili. We need umoyingcwele kule ndawo ufuna abantu abanhliziyo ehlanzekileyo, abanezandla ehlanzekileyo. But there are 2 things akhuluma ngazo lapha kulapha abahlanzekileyo. Ukhuluma uma esethi uliqedile iculo athi sela, ngoba ubesakhuluma ngeholiness, abeseqala iculo lesibili athi hayi phakamisani nani minyango iyaphakade phakamani. Let me tell you this, mhla uJesu ephuma ekhishwa ethola isiphambano ezenyukela kuleli yaqhuma, one thing that happened, wathi ngaphuma uJesu, that door was closed forever. Noma selidestroywa leli yathempeli ngo-70 AD, la destroywa umnyango uvaliwe. Noma njengoba selakhiwa nje manje, ake nginitshele, one of the things that is so enza ubuya kaJesu kube seduze kakhulu manje than ever, ukwakhiwa kwaleli yathempeli. Njengoba sikhuluma nje liyakhiwa, and uma begqiba ukulakha umnyango uzobe uvaliwe. Kodwa the day uJesu eqeda for 7 years phezulu emkhathini, ehla nebandla ebuya, loya mnyango wavalwe phuma, loya mnyango ovalwe belakha uyovulwa izwi lakhe. Esekhuluma elandelwa ibandla, phakama mnyango, nani minyango yaphakade, phakamani. Not ukuba ibandla lingene, kodwa ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Ingubani le
lenkosi bese lithi uJehova Sebawothi olwizimpi zabantwana bakhe. Ake ngisho lokhu, akakayeki akakaqibe ukulwa izimpi. Akaqibi ukulwa izimpi zabantwana bakhe. Usazilwa nezakho, usazilwa nezami, usazilwa izimpi zebandla. Let me tell you, one of the things esizoyibona uJesu restore ibandla elibuyisele endaweni yalo ukuze lithathe leadership. Let me say this, bazalwane. Let me say this. Jesus is about to restore the church. Is about to restore the church. Ubona kuvuka abantu befuswa uNkulunkulu because God is in the business of restoring the church. Akusena ndaba ukuthi obani ba prophet abathini, kodwa inye into esifunayo, let the church be restored. Asina ndaba ukuthi ubani owaqalekisayo uShaka wathi angeke nilibuse, kodwa manje when God restores the church lizophila phezu kweqalekiso ezake zaba khona. I am blessed going in, I am blessed going out. Ningaphezulu kwesiqalekiso. Bayadwa lizwi, bayadwa lizwi, bayadwa lizwi, bayadwa phakade lamaphakade, bayadwa khona, bayadwa wena ngapheli, bayadwa ngamleso lomngamleso. Siyabonga baba wethu ngcwele, siyabonga egameni likaJesu. Impela iqiniso ukuthi izwi eliphume emlonyeni wakho alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Baba wethu omuhle, siyalemukela, 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 siyalemukela namandla lonke. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyalemukela. Ntambama emzini waseBhayi liphelele, linamandla, liyaphila. Baba wethu namandla wonke, sisondela ngalo. Ulamaya Ishanamaya Hanasiyana Nanaya, Ulimaya Ikakaya Sayana Hananaya, Ulimamaya Nahananiendeya, Ikaya Lamanaya, Uyaya Ilasaya, Ushamaya Ilamahanasiya. Siyabonga baba wethu ongcwele, nanti mandla lakho, nanti insala emzini waseBhayi ntambama. Ungayisebenzele inkosi umhlaba ngayo. Baba wethu namandla wonke, ubungeke ukhulume kanjena. uNkulunkulu wethu ongcwele, ungaqonde khona ukuyisela ibandla lakho kuwe. Siyabonga Nkosi, sakhishwa kabuhlungu kodwa sibuyiselwa ngezwi kuwena uNkulunkulu okuphila kwethu. Siyabonga baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle. Wakhuluma kahle kithi ntambama, kasishona kahle lelilanga ukhulumile. Baba wethu namandla wonke, phela Nkosi impilo yethu ngeke iphinde ifane. uNkulunkulu ongcwele, awukhulumi kanjena impilo yethu iphinde ifane. Sibongile, sibongile. Bayede, bayede udlu, bayede, 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 ngabayethu bayede, dondololo ethu bayede, bayede wena khona, bayede wena osayo, bayede wena okhothanyelwa izizwe zonke. Sibabaza ubukhulu nobungqongqoshe bakho. Ulamaya saya, ililimahana saya nanaya, ilamahananaya sanaya, ilamaya nanahana saya, ilamahananaya kanasiyendeye. Siyabonga baba, siyabonga baba, siyabonga.
Egamaya siya ilagandaya smahaya egamaya samahaya halamasinianda saya kushamanda ndana saya la sibongile baba sibongile izwi lakho linamandla izwi lakho linamandla ilolela libonile uDavid athi liphuzisa imbabala athi izwi lakho lihlunga amahlathi athi izwi lakho Nkosi lingumlilo oqothulayo athi izwi lakho Nkosi lingamandla siyalemukela uNkulunkulu ongcwele siyalemukela emzini waseGqeberha ntambama uNkulunkulu ongcwele sigona usithwale ngalo baba wethu onamandla onke linomlando Nkosi wokuhamba nomuntu lelizwi uNkulunkulu omuhle linomlando baba linomlando Nkosi khona abahamba baze baphela bephelela kulo ngoba Nkosi liyakwazi ukuthwala umuntu sibongile baba wethu ongcwele sibongile Nkosi ukuthi ngosuku lenkululeko siphinde sizokhalela inkululeko kamoya ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele ungasilahla ungasikhohlwa nakalolu suku ngalikhohle ibandla lakho thatha udumo Nkosi mbusise umkhonzi wakho okhulume ngaye hawu baba yana sekhuluma into enkulu kangaka isitha sithukuthele kanye nazo zonke igodlo zaso baba wethu ongcwele mbiyele Nkosi yami esazoba semgwaqweni esazoba ku flight emoyeni ephikelele emzini wakhe uNkulunkulu sithumelela ingilozi eziphuthumayo ezihlenga abangcwele zizombiyela zomvikela egameni lika Jesu waseNazaretha baba wethu ongcwele siyabonga baba wethu ongcwele siyabonga semshayela ihlombe elikhulu uNkulunkulu wasezulwini shayela ihlombe elikhulu uNkulunkulu wasezulwini shayela ihlombe elikhulu kulamahana saya shayela ihlombe elikhulu uNkulunkulu ongcwele ngoba uNkulunkulu ongafani nabantu shamaya ilamahana saya hana maya dadaya saya Hintapana na saya na ingandandaya la maya saya ushamaya kadanda hilamanda na hilala isamaka kakaya maya Ngixolele bazalwane asesodwa la ake kuvele kugijima abantu abanezifo ezibizwa ngokuthiwa chronic bezela ngaphambili leso kwathiwa isakho nomngezani ngeke suku akawugijima uze naso umhlabathi uvundile manje ukuthi singakhuluma noma yini abasazulwini besezele ushamaya ulimama masaya ilakandaya basiya namuya sivunyela umhlabathi ntambama ukuthi singakhuluma noma yini siyenzelwa manje bonani ukwenza kwakhe ntambama sondelani bafowethu
Asivele nisale sesingena kule shift yantambama. Asivele nisale sesingena abantwana basekhaya. Singeneni bafowethu bobaba bami bodade wethu singeneni. Asivele sibambe le shift yantambama sime semva kwabo bazalwane. Nampa siyaba asharisha namhlanje sibafake ofisini lokuphilisa kwabantu. La ongekho ngena khona ebuye uphume nesifo sakhe. Ungena naso isifo sakhe ephume singasekho. Siyongena khona manje bazalwane. Siyongena hawuma libonga igama lenkosi. Siyovula itiyetha yasezulwini. Siyovula itiyetha ntambama. Hawu bazalwane siphuthume itiyetha nalaba khona izulu eliyokwenza kubo. uJobe layivela enhlupheweni yonke njengalokhu uyazi uthi nayiwelela ngaphesheya 42 sengathi ubheke emuva usuka ku chapter 1 uthi kodwa ke bengazi uNkulunkulu ukuthi wena ungenza konke lingevimbi icebo lakho siphamisa izandla zethu sithandaza uNkulunkulu laba abalana uNkulunkulu sebeze bamukela ukuthi inkosi izife zikubona bazoncenga nje ukuphila nazo impilo yabo iziphele kodwa ke wena uNkulunkulu akukhona lokho abadala nakho awudalanga umuntu onesifo wadala umuntu ongenasifo mhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele sibabuyisela kuwe sibabuyisela uNkulunkulu wethu ongcwele kulayo ku-original maker uNkulunkulu ongcwele walaba wena uNkulunkulu ongcwele mhlawumbe baletha lana babenganasifo kwakungekho nanesodwa baba wethu ongcwele namhlanje ntambama naliyoshona baba wethu namandla wonke siza nalaba uNkulunkulu wethu ongcwele ngokuhlukana kwezifo ezibambe omunye nomunye namhlanje uNkulunkulu ongcwele abathi inkosi nabefike emakhaya befike naleli visitor lantambama elithi ngithunyelwe empilweni yakho kuzwakele ngikhuluma ePeace Park ukuthi kunezifo ezangena kuwe ngithunyelwe kuwe ukuyilanda ngasiye nasiye akunasifo kuzothwesa lapha ekhaya bonke abalapha ekhaya badlula kulesi sifo baba wethu onamandla wonke baba wethu ongcwele abanye banama appointment nodokotela ngoba kumele kwenziwe ama-operation amakhulu baba wethu onamandla wonke sireverse wonke lama-operation egameni likaJesu waseNazaretha thatha indawo yakho Nkosi thatha indawo yakho Nkulunkulu thatha indawo yakho Nkosi yasezulwini thatha indawo yakho Nkosi ephakemeyo thatha indawo yakho Nkosi kusukela ngapha kuze kuyofika ngalena uNkulunkulu wethu ongcwele sirelease amandla ehealing baba wethu onamandla wonke amandla okuphilisa Nkosi mawaguduse phakathi kwabo amandla aphilisayo amandla aphilisayo amandla the power ilamaya the power ushamaya alamasiya ukakataya masaya helimana sayana mahala shanbanda daya la mahanaya inganda la mahanda za makayana helele mahana sayana hayanana inanaya mahana nanaya ikakanaya nahanaya ilamanana ilimasiya siyabonga baba siyabonga Nkosi siyamukela sekwenzekile siyamukela baba sekwenzekile siyamukela
siyamukela baba, siyamukela baba, siyamukela. Dumo lokufanele Nkosi, dumo lokufanele. Sibonga Nkosi yami, sibonga uNkulunkulu ongcwele, ukugijima kwamandla Nkosi emthanjeni yabo, emzweni yabo. uNkulunkulu wethu ongcwele, supernatural power. uNkulunkulu wethu ongcwele, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni. Siyabonga bazalwane, asibuyele emuva. Ngicela kuze labo bazalwane esebahlekwa baze bama abantu bathi wena inyumba ngeke bathola abatwana la ikhona umuntu oyilolo hlobo ake sinqake naso sibeletho eke sovula naso sibeletho ngomthandazo xa ikhona nje umuntu onjalo bazalwane engaliyeki leli thuba ongaliyeki leli thuba hey samaya elalaya nana ulima ya nana yana ushamaya enasaya aina maya nana ya ilamaya aya iyana yana yana ya ukayana saya ilamaya elimaya Hanasia nanahaya helahanaya halamaya 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 au baba au Nkosi au baba awake silwele izandla zethu kubo akesilwele izandla zethu kubo awingeuze Nkosi vela nibeke izandla abantwana basekhaya kade zakwethu sivele sibabeke izandla yes nakhona befundi besifazane nivele nibathinte ibelethweni egameni likaJesu besimama baba sibekani awu ya Nkosi awu Jesu Jesu baba sizongenela bona namhlanje theater ntambama la Nkosi osekwaconcludewa ngebeletho zabo kodwa lesingeke sabamba nesikhathi vele noma khulunywa ngaso siyavuma kodwa namhlanje siza uNkulunkulu ongalawulwa izikhathi kodwa owenza izikhathi egameni likaJesu. Egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu. Awu baba, awu Jesu, phuthuma ngobele bakho, 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 weJesu phuthuma ngobele bakho, phuthuma ngobele bakho, phuthuma ngobele bakho. Sifaki iodelisha lezibeletho zalaba ntambama lingakashoni usuku lwanamhlanje sizonxusela sizocela izibeletho zalaba bantu noma ngabe kwenze kanjani kuzona kodwa namhlanje ntambama shamaya naya eyamasaya akamashana uNkulunkulu bakhumbulele igama lakho, bakhumbulele igama lakho Nkosi, bakhumbulele igama lakho, bakhumbulele igama lakho. Ibongo nendumiso zonke zikufanele Nkosi. Ubazalwane ke sivele singene kule prayer item eyodwa yokugcina sonke. Eke sivele sikhulekela amakhaya
ethu. Yabona ke la ngifuna nje sibe specific. Awukhulekeli ialtari ongalazi ukuthi lapha ekhaya kune altari la fihlwa khona. Alibonakala kodwa kubonakala ngokubheda kwezinto. Ukuthi noma ngabe nihlanganisana yikho into evuma ukuhlangana kuyasho ukuthi noma ngabe izinto kwenzekani kunento emelene nempumelelo akwenzeki bazalwane izinto ezibhede ekhaya ingekho into ekhulunywayo against lelo khaya lethu namhlanje ntambama bazalwane ngifisa nje nasime bazalwane awubambe ikhaya lakini uthi inkosi singakaphumi ngicela ubambe nanti ikhaya lakithi awubambe ikhaya lakwenu awubambe ikhaya lakho ake sithi kuliphamsela kuya sithi uNkulunkulu nanti ikhaya lakwethu nanti ikhaya sinhlekisa estradini lasikhona kwaziwa ukuthi thina kithi ngeke kulunge lutho na ubheka umuso ongahlekiswa ngayo kufanele singi-example la emphakathini ukuthi nankwa kobani sekwaba iminyaka inshallah maya baba wethu onamandla wonke baba wethu ongcwele egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha udumo baba wethu ongcwele lukufanele uNkulunkulu wethu onamandla wonke siletha ama-altari uNkulunkulu wethu ongcwele amelene namakhaya alaba bazalwane amelene namakhaya okuzalwa khona labazalwane amelene namakhaya okugane khona labazalwane uShamaya Hulimana Hanasayana Ikandasaya Imahana Mondoya Shamayanda Naya Saya Naya Helimaya Haya mananga kubo uNkulunkulu wethu ongcwele noma ngabe kwagqitshwa into abangayazi yahlala bengayazi iphefumula emhlabathini ngokungena kwabo namhlanje emagcekeni izobola leyo nto egameni lika Jesu noma ngabe ibhodlela noma ngabe itaputapu noma ngabe hlobo luni nabengena namhlanje emasangweni phela ngani inkosi uqeda ukuthi vulekani masango ingeni inkosi yenkazimulo siyavula kuleli ekhaya nakuleli ekhaya kuyavulwa nakuleli ekhaya kuyavulwa nakuleli ekhaya kuyavulwa asikho isikhali esilungisele laba esiyophumelela nolimu alungilekusela bona aliuba namandla kubo singakhohlwa oza MC singakhohlwa ukuthi isintu sethu sasifaka kuma-altari okwabalula ukungena kwethu kuwo and akuphumeki kuwo kalula noma ngabe uqhamuka kusiphi isizwe noma ngabe kwiphi culture kodwa nje bazalwane kunomkhubo ukuthi nakuzoshada umuntu lapha ekhaya kuhlanganiswa ama-altara kubo ezohlanganisa nama-altara la igane khona ngamanye amazwi uthola ukuthi hayi ngoba kunempi akusalwe ibona abaganene kodwa sekushaya nama-altari ngabo ngoba kwa-introduce i-altari ya-introduce ama-altari ayengakholwa engawazi amandla kaNkulunkulu ngakho lawo ma-altari aphethe ulaka aphethe lonke uhlobo lwempi namhlanje ntambama eke sinqamule ama-altari ala esathi hlangana nala umngama ivela khona ne-altari lakithi awekho ama-altari adangerous njengalawo ma-altari bazalwane ungakhohlwa ukuthi lawo ma-altari amanye awo kwachithwa igazi kwahlatshwa imbuzi kwahlatshwa inkomo lama-altari ehlanganiswa lama-altari indlela abhonde ngayo uyakwazi ukucontrolwa yi-altari
sibonge lona wakhona ngenxa yokuthi ahlanganiswa ukuwona uphakathi in between kulawo ma-altari eke sinamhlanje ebusuku ke siwamemeze ke siwahlakanika. Hayi bazalwane, ake kudivorce umshado wama-altari ngathi kungadivorce abashadileyo ngoba le nhlukano bazalwane isala ama-altari ahlangana ngabantu abanye babangawazi lawo ma-altari, ama-altari omkhulu, ama-altari ogogo, ama-altari abantu esingabazi ahlanganiswa kwafaka wena phakathi lama-altari laelwa alwa ngawe. Awu malibonge igama lenkosi Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu othembekileyo, nasi ingane zakwethu, nakho thina uNkulunkulu ongcwele, manye lama-altari asilandela noma sesisemapulpiti. Baba wethu onamandla wonke, ngoba sithena sifika sakhohlwa ukurivesa siyoyikhumula kuma-altarini esiwaziyo nesingawazi. Baba wethu onamandla wonke, lama-altari amanye alwa nemishado yethu ubusuku nemini. Baba wethu ongcwele, kunempi engafanele ngoba izalwa ama-altari esathulwa kuwona. Baba wethu onamandla wonke, siyaphuma kuwo lingakashoni ilanga, siyaphuma kuwo lingakashoni ilanga, siyaphuma kuwo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba, siyabonga uNkulunkulu, siyabonga uNkulunkulu othembekileyo, siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Sikukhonza imumva lethu liyasihlupha, sikukhonza Nkosi imumva lethu liyasimemeza ngoba sadonswa ama-altari esingawazi, ama-altari ogogo nomkhulu nokhokho, sabanjwa sanamathiselwa kuwo. Siyawayala namhlanje awahlukane nathi, sesingabaka Kristu Jesu Nkosi. Siyawayala namhlanje awahlukane nathi lawo ma-altari, siyawakhansela namhlanje, awaqoqe ephindele emuva la avela khona, awanasabelo phezu kwalaba egameni likaJesu waseNazaretha. Simeke nyawo bazalwane, sibethele uJesu isandla kakhulu. Can we do that? Twasing Qebeha, sing a new song. Hallelujah. Asicela usisibuli ke eze ngaphambili uzosinika some few announcements bazalwane. Glory to Jesus. Hallelujah. Uhlala kimi, ngihlale kuye, sumsebenzi la Nkozinikela aphathwe yamnqobela izithanda Nkozinikela aphathwe kuye Jesus. Hallelujah. 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 Sicela ukuqala ukuxolisa kubefundisi ngehlelo nathi lisididile. Siyazi bafundisi bami benizilungiselele, siyazi